Satu oleh kelas dasar MIPA Kali. Om Swastiastu. Sampun api gatro sama tahun sami. Mogi-mogi sami ngomangguhang kerahayuan ring dijojo megenah. Ya diastun ring masa pandemi ini puniki sampunang nyurudang semangat iraga pamekasnya nih melajahin bahasa Bali. Sampunang lali ke pura mebakti elingang makte canang sari. Ngiring sarang-sarang ajegang bahasa Bali melarapan antuk satu Bali. Nah, sane mangkin hitiang kadek Mia Budayani saking kelas dasar MIPA kalih jagi ngaturang satu sane memurde sang lanjano. Pirengang ye. Kecerita yang jani sedap dina anu nuju anak rame megairing carik. Ada ane mareng ngale, ada ane mareng ngelampit, ada ane suba memule. Ane pulana ento luireh, padi, kacang, jagung, kedelai, lan sane lianan. Ditu asri pesan antik-antikane tubuh jegluwung pesan. Mih, Dewa Ratu Agung, toyanya nih ening sane nyiramin sekancan entik-entikane ditu. Ngusir-sir angine ngampehang sekancan entik-entikane ditu. Sriok kaduluren antuk suaran toyane sane ngericik. Ditu liu kone ada kedes cerik-cerik ngalih amah mepunduh-punduh ajak ke timpal-timpal nih. Ngalih amah sambil nginem ye. Cek demen pesan kedes cerik-cerik itu ditu. Cek sedek selega kedes ento ngalih amah saget teko kedes gede ulit lapasih. Kampitnya lumbang, matanya gede, bulonnya sama, tur galak pisan, madan sangmun. Ditu kone sangmun bareng ngalih amah aja ke kedesiane cerik-cerik, kanti kedesiane cerik-cerik tuseng ada ane banipak ban takut nih. Jani ada kone kedis cerik mekeber ngangina ngawanang didur cari ke jengah iya nepukin ada kedes gede barang ngalih amah ditu. Kalau dan kedisiannya gede ento solahnya jeg jele pisan. Sebilang ada kedisiannya bak cek nagih coto tuh. Kedisiannya mekebar ngangin ngawanang didur cari ke ento madan sang lanjana. Itu lantas sang lanjana matakan. Uli dijo jerone. Tumben tepukin tiang dini bareng ngalih amah. Buenan jerone cek keliwat sombong. Marandingah ada kedis cerik memunyi ke kita. Pedih sangmun lantas mesaut. Ibu kedis cerik. Mapi tuaran awam. Nih madan sangmun. Ratun kedis undi gelopas deh. Tegak ibu musang munyi teken kai. Coba lantas gitu. Mesaut sang lenjana. Tui bener di ratu. Kai itu sing megusti teken ibu. Ya diasan ibu kadang tain merasa kalah. Jet ya ibu gede. Sing gede nantain ibu kan tain kai nih. Ya biasan makampet lumbang. Kai sing takut yen karma keber tegah-tegahan ja ibu. Gitu kone abadnya sang lanjana. Lantas mesaut isangmun. Beh, tegak pesan kedis ini ceriknya mesangunyi. Ibu amunan kedis kepecit lagi ngalangkai. Nah, kan gani tegarang lucu. Tang tawang mungkin geden tain iban nih. Itu kone abadnya sangmun. Lantas itu sang lanjana kiri-kiri dan makecos kedua tain sampine. Ia makaukan. Sangmun, ini tinggalin tain kainnya. Gede ke kini. Sangmun lantas bengong nepukin tain sang lanjana. Itu liuk ibu merasa deweknya kalang kedis cerik. Lantas ia mesaut. Nah boh, kai ngaku kalah. Jadi lan mau ketegangan mekeber. Jalan tutup kai. Lantas isangmun mekeber ngemalunin sang lanjana. Isan
Santi, Santi, Om.